Jedna baka otišla kod zubara i rekla baka: "Zubare, morate mi pogledati zube." I zubar je pogledao i zube su bile sve u redu. I ona se smijala njemu. I ona je otišla van iz zubara. I otišla je kod kuće, najela se i uzela je motiku i otišla u napolju kopat kuruzu. I počelo se oblačit. I počela je kiša padat. I onda ona fletnu grabu skopa i glavu unutra stavi. I odlazi jedan čovjek i vidi to što je to. I čovjek ju jebe i ona veli: "Udri grmo, nećeš stići do zuba." I to je gotovo. Čučika je dišla van iz sobe i doletjale miš. I toga miša je ona puscala. I dok vidjela toga miša, Čučika je pobjegla v kući. I zvala je sina. I rekla je sin da dođe pre nju kada kokošama jest kuruzu. I došel je sin. I došel i rekla je: "Kaj trebaš?" "Treba dati kokošama kuruzu jesti." I sin da kokošama kuruzu jesti. I dojde opet miš. I dok vidi sin miša i pobjegale nutar sin. I s kuruzom se rišal. I na podu se rasital s resitom. I Čučika je pala doli. I sin je prijal i delaju auto je del. I on i ona su išli na sladoled. I sin je kupio 2 sladolede. I Čučika ne upala jesti sladoleda kada došel polkilnati štakor. Ona malo kaj dotekno malo sladoleda. Došel je polkilnati štakor. Ona je pobegla i sin i on svi sladoleda i pobegli su v auto. Štakor je bil veliki kaj te auto. Dugi je bil. I to je to. Puš je došao v šumi i vidjel je od zeca kućicu. I došao je puš nuter i prosili kaj za jesti. I zec ga tak flisnul pa se našel na drugi kraj šume. I puš kraj 2 leta je došao nazaj i rekao mu: "Kaj se tučeš?" Amen Meša. Joj, kaj bi sral. Džabe Ricardi! Joj!